Keluarga besar Bapak Haji Kusnaidi, Bos Sultan Mebel. Wis palang demen sampeyan, yen beli kelakon bisa edan, awak kering beli kurang mangan, pikiran pusing yen wis kelingan. Bos Sultan Mebel. Duwe kemat lanjang tiapa, sampai kula ora berdaya. Poma kakang ajang ingkari, kula demane setengah mati. Spesial kerja muda, besar Bapak Haji Kusnaidi, Bos Sultan Mebel. Ayo Bos Mebel, Bos Mebel. Bapak awak minangka majikan, wayang temenin kula orang laksana, beli sidak kawin karo pilihan jiwa. Wedang putih dibuang tengah welukon, suka mati tenimbang orang kelakon. Duwe kemat lanjang piapa, sampai senok ora berdaya. Moma kakang ajang ingkari, kula damane beli bisa mari. Bos Mebel, Bos Mebel. Bapak Haji Kusnaidi, Ibu Bapak Haji Kusnaidi, Ibu Haji Suliana. Mangga Pak Haji, Bos Sultan Mebel. Mangga jalan-jalan di atas Pak Haji. Wayang